Muri Amerika hari abantu bake cyane bashoboye kwiyubakira izina rikomeye batavuye mu miryango ikize cyangwa se mu mashuri y'ikirenga. Tyler Perry ni umwe muri abo. Yavutse ku itariki ya 13 Nzeri umwaka w'1969. Avukira muri New Orleans. Aha ni muri leta ya Louisiana. Mu bwana bwe Tyler Perry yahuye n'ibibazo bikomeye. Yakuriye mu muryango urimo ihohoterwa ryo mu rugo ndetse akabaho mu bukene bukabije. Ariko ibi byose ntibyabaye imbogamizi, ahubwo byabaye intwaro yamuteye imbaraga. Mu myaka ya 90 yatangiye kwandika no gukina imikino y'ikinamico akoresheje ubuzima bwe nyakuri nk'isoko y'ibitekerezo. Nyuma yo kunanirwa inshuro zirenga 3, Tyler yahisemo gukodesha inzu nko mu mujyi wa Atlanta kugira ngo yerekane umukino we ku nshuro ye ya nyuma. Kandi icyo gihe byahindutse nk'amateka. Uyu mugabo niwe wahangiye umubyeyi we ikinamico yitwa Madea, umugore w'igikakarubamba ufite urwenya n'ubwenge bwinshi. Madea yatumye Tyler Perry amenyekana hose kugeza ubwo yashinze studio ye bwite izwi nka Tyler Perry Studio, imwe muri studio nini mu mateka ya Amerika. Uyu munsi Tyler Perry ni umwe mu banyamafaranga benshi mu ruganda rwa Hollywood. Yanditse, ayobora ndetse akina no mu mafilimi menshi ye, harimo nka Diary of Mad Black Woman, Madea Family Reunion, A Fall from Grace. Arashimirwa ko ari umwe mu bantu ba mbere b'abirabura bagize studio yigenga muri Amerika. Yubakiye ibikorwa bye ku ndangagaciro z'ubuzima, kwizera no gukorera hamwe n'abandi. Nubwo abantu benshi bamufata nk'umukinnyi w'urwenya, inyuma y'ibyo ni umuhanga mu bucuruzi, wandika inkuru zigisha no gukira ibikomere byo mu mutima no guharanira ejo hazaza. Yegukanye ibihembo bitandukanye ndetse mu mwaka wa 2020 yahawe igihembo cy'icyubahiro na Academy Award kubera uruhare rwe rukomeye mu guhindura amateka y'abirabura muri sinema. Ubuzima bwa Tyler Perry buratwigisha ko ushobora kuba warakomerekejwe mu buto, ariko ntibikuraho amahirwe yo kuba umuntu ukomeye. Wubaka isi yawe ndetse n'iy'abandi. Ese nawe wigeze kureba imwe mu mafilimi za Tyler Perry? Nihe yagukoze ku mutima? Twegere muri comment ubwira abandi ndetse ntuzibagirwe gukanda like, ukore subscribe kuri channel yacu ya Rukezo kugira ngo udacikwa n'ibiganiro bifite ireme tubagezeho umunsi ku wundi. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.